Some of them abaka discoverish gift yakho kaThixo. Amen. uThixo ukuvangalela kuphela yona kamoya bakulekayo. Amen bazalwane. Now on xa sisive sesima ngaphambili asimi bazalwane ngaphambili sivele sime nje kwenzeke. We fast, we pray. Sicela uThixo thandaze ngabazalwane, uthandaze ngelizwi nisekhona abazalwane. And also ucela ukuthi kwazi uvala igift yakho ukwazi ushumayela, avale le office operate ngayo kamoya. Amen. So in order to do the will of God, you need to discover the purpose. Amen. iBhayibheli ithi bazalwane, uYesu uxenikeza abafundi izipho, omunye unikishele e1, omunye unikeze bembili, omunye unikeze bezine, omunye unikeze benhlanu. Amen. Kuyo yonke lonto le uThixo uexpecte imultiplication kwigift nganye yomuntu amnikeze yona. Abantu abacala umsebenzi kaThixo uyofumanisa lo bababili bathathu ebandleni abadonsa ngegift zikaThixo. Abantu abalandeli nje balandeli into kuwe. Lento kuwe asiyo yakho, into ebekwe kuThixo. Ithi iBhayibheli seek the kingdom of God. The word that means seek, which means find something that is in secret. Ivangeli libekwa ngabazalwane ekuseni. So now in order uThixo simkhonise abantu abatsha, even dikhangela insika, dikhangela intercessor andiboni. Nisekhona abazalwane? Hallelujah. So this thing is very important. Ayabona umzekelo ngoku asazani kwamoya. And some of dinasis gears zalento idingayo, but because of awuboni kwamoya bana ukini ukubani kwamoya. Nisekhona abazalwane? So ngeke ibandla likaThixo alakhiwa nje, ithi ibandla lakhiwa ngezibabalo nezipho zikamoya. So ibandla lodonsa nzima xa izipho zikamoya zingekho ebandleni likaThixo. Nisekhona abazalwane? So nathi nje into enhleliyo nje bekunomoya wobhula. Bekunomoya wobhula abazalwane. Dikhe ndatsho nakubanye abazalwane esahamba nabo endleleni, ndathi likhona ixesha ensezobhula mzalwane ungathandi. Amen. Kodwa liyezela xesha. Haleluya.
senibhulwe kakhulu namhlanje noma ungiphinda. Hallelujah. But the important thing that is very, very important. Xa ukwazi ukudla xa ukwazi ukunike izwi likaThixo. Andibazalwane ibandla xa nisehluleka tamongameli kule point yeqala. Kuba nonayo ipower on that point to raise you. Abantwana bakaThixo they are perish abachabalala because of umzekelo sizongena sizawuyeka. Umzekelo uThixo ubabize bonke abapostile according to imisebenzi yabo, all the doctrines and qualification zenyama uThixo wabafika wabatshintsha benza izipho zikamoya. So ukho gqirha enkonzweni, ukho counselors enkonzweni, ukho abavangeli, ukho teachers of the word, ukho zonke inhlobo nje zikamoya ezithi abantu xa begula uNkulunkulu athi namkya ugqirha that will lay hands on you uphile qethe. But we are lacking in the church of Christ. Asinabo gqirha, asinabo abavangeli, asinazi teachers, asinabo belusi. So now it is very, very important. Isibabalo okhonza ngaso sibalulekile. Amen. Uyakhangela ubabona kuba abantu eAfrika begospel oko babekule level ingaka. Nisekhona bazalwane. You need to grow spiritually. Grow much as you can. Hallelujah, bazalwane. So if you grow spiritually, automatically, if ukhule kwamoya, uphondo lwakho okanye your cup once igcwaliswe ngamandla kamoya, each and every obstacle zonke izinto ezisurrounded wena nisekhona abangcwele, you grow in all level of aspects. Awukhuli nje eqaleni elinye. But if ukundelekishayo apha kuwe uyokhula one side bekuthetha kakhulu nangemali apha nangeminikelo. Amen. Ngibona umntana mongameli, hallelujah, ibandla likekele in terms of indlela ekunikelwa ngayo. Amen. Nezishumi ziyaqhathwa, yonke into ziyaqhathwa, siyabaqhatha befundisa. Amen. Yawukude abantu abashumayeza abantu abafundisa abasefile. Yabona abantu konza nabo pha ngiyabafundisa ukuthi mntanami uzawuphokoda iColgate uyisike phakathi ufake ibrush 7 rand. Malini iColgate? iJacobs uyishiya emzalwane phandle inuka kaManti obambi ikhofi lingaka. Nisekhona abazalwane ufumanise ukuba awuna ukunganikeli. Oh, it's very important bazalwane. Amen. Hallelujah. Ngicela siye Isaiah chapter 43 and then ufundele ku verse 18 there. Jesus. Isaiah chapter 43 ku verse 18 zawuhlala phansi bazalwane ixesha sinalo. Amen. Isaiah 43 verse 18. Yes. Utsho ukuthi musani ukukhumbula izinto zangaphambili. Ningazikhathaleli nezamandulo. Yabonani, ndiyakwenza into entsha ithule ngoku. Aniki uyazi na? Inene ndiyakwenza indlela entlango nemilambo ekangaka. Hallelujah. Izwi bazalwane libanjwa ngokholo. Ilizwi likaThixo libanjwa ngabantu bazalwane ngokholo. Ushiyana ukukholwa kwethu ukholwa kangakanani apha kulo. And izwi likaThixo aliveli zingenele nje apha enhloko. You start the way, you pray, you start the way. Even so linikeza abanye abantu nisekhona abazalwane. Dilwa even apha bayayazi dilwa liliwe le dilwa OAC ngendawo zaseKhayelitsha. Ndiyalwa. Amen. Ngoba emntwini uqala before ezapha enkonzweni umbone selapha uqale walwa iphakade elipha kuye usokolisane nephakade kuye. Nisekhona abazalwane. So now kube kufuneka kube nendlela esharp yo deliver a word of God apha kuye. Nisekhona abazalwane. Awululamba umuntu azohlala kule ndawo. Nisekhona abazalwane.
ulwa uhlala emveni kwabo mawubiziwe uhlala emveni ulwe iphakade kuye nisekhona abazalwane ngiyayala lento ndithetha ngayo haleluya kudingekala i-sharp gift sikamoya nisekhona abazalwane abantu bangene belimene kulamnyama haleluya but there is no comforters apha enkonzweni bakhona abantu banephiwo sikamoya abagcwaliswe uNkulunkulu ba aba mababe ngaba zishepherd abanye mababe zicomforters kamoya abanye babe ngogqika abanye babe pha beshumayela ivangeli abanye babe pha bephilisa nisekhona abazalwane abantu abathayana bangaphama nisekhona ithi la verse apha ngehla ithi nibalani izolo ngoba kunzima udila nomuntu uthi uJesu ukukhanya athi uyandazi bantwana velaphi uyandazi bandlule sonke basingavesi ngachaza basukaphi yeba sikho apha nisekhona abazalwane kodwa kumele aqale ukudilizeke iphakade elapha empini nisekhona abazalwane haleluya ivinata befundisi bayatsho sisadiliza amaphakade asalwa nathi engqondweni zethu nisekhona abazalwane uyazi bana kukhona lento okuthiwa amatshe akamoya ngamazwi afuneka ngomlomo afuneka ukhuphe nantoni umuntu yakwazi uyathanda ubamba lento irongo ethe yathethwa ngaphezulu kwalento ibalulekileyo nisekhona abazalwane so now uyakwazi ukuthi uthemba igama elinye elibi libambe lihlale enhlizweni lihlale emphefumulweni wakho kuthi ushunyayele kuthiwa nako ukuphila usacinga lento nisekhona abazalwane so which means kuthiwa move which means move by your spirit take to other realm of God nisekhona abazalwane haleluya uthi Jehova uzakwenza into entsha nisekhona abazalwane haleluya verse 18 uthi utsho ukuthi musalukhumbula izinto zangaphambili ningazikhathaleli nezamandulo yabonani ndiyakwenza into entsha intshule ngoku anikuyazi nisekhona abazalwane inene ndiyakwenza indlela enhlamba haleluya abazalwane abantu abatsha badinga uencouragewa kakhulu amen izinto ezithethweyo apha haleluya nezinto okudala uhamba uzibona apha endleleni amen kade natsho ke nami ngekigepeni uyawucima fanele basingiswe bonke amen kanti bathathu qha basingiswe haleluya so it is very important bazalwane batsha senhlala phansi is very important batsha into endirecognize kakhulu into zigift bazalwane enkonzweni kaThixo igift amen andikwazi ushumayela ngoba naxesha amen the gift of the spirit is bekiwe pha incwadi kwaCorinthians chapter 13 uba uThixo ufuneka nimkhonze ngantoni bazalwane ngegift you will never do the purpose of God without to find the gift of God uthi kubeke ntoni ukona lento abantu bathi onke ndayifaka apha ndayibeka ngokuthembakeleyo ndayigcina nisekhona abazalwane uthi kumathi ukudinga if you are a worshiper worship even umamkeli wadontswa umhlabelelo nisendlini shumaye mhlabelela sesembila ndini bazalwane nisekhona abazalwane wathi segqithile wabuya kanti ukhona umuntu ohlabelela ngaphakathi wathi lo umhlabelelo uyandonsa nisekhona so use your gift as much as you can ukona izinto ezisibetha azisibethe ngoba sabazikazasibethe ubethe uma endaweni uthungwele kanti uhlokomeza ikingdom yokunyama izakubuya ngexesha layo izophatha izophindisa that's why when you are doing it wenza into bathi yenzisisa xa unikezwe the platform ngoba igama elithi ungcwele uzobuyisathana azophindisa ngoba when you say in the name of Jesus yenzisisa ibane persistence ubephathwa every yenzisisa bazalwane yenzisisa that ayikwento mfuthe whatever that you are doing in the church of God umzalwane bazashumayela eFilipi bazashumayela even andina senkonzo umzalwane ngakandi yenkonzo xa zawuphatha izwi kaThixo namamkile sizila ngokutshatile uzile elapha egcam kwakho ungangoba kuhlonipha abantwana bakaThixo lento uzashumayeza kubo mabayenze njani bazalwane mabayive it's important asizili kudla kuphela
kodwa ke inkonzo iphathwa kabuhle uyisebe anjumani nje ufuna ukuthathe 7 days uphethe uplay uthandazela imessage ngecawa so that whatever oyithetha ebantwini ibe ne-impact ibokhe yabona baba sowuthandayo uyakha abantu abakulandeli ngoba you pray and then futhi ufune ukukhupha into ngomlomo ngoba abantu they are waiting for you uba uthethe into ephilileyo kubo athi ngokegula uthi othetha naye akuphili nisekhona bazalwane haleluya ngidla ngokuthi ke segqiba ngidla ngokuthi even abantu abaphelwe zizitwa zilona xa umuntu egogela inyama kabe nestroke istroke senziwa ukucinga kakhulu si affect umphefumulo ocripped ayonyama enje umphefumulo wakho ocripped so that person udinga your deliverance nisekhona bazalwane mahlale isibingelelo sakho sihlale sivutha ngalo lonke ixesha be filled with the power of the Holy Spirit namandla kamoya oyingcwele nisekhona bazalwane so uMaria kabulisa wena betha usana lufile uni ngombuliso iklasi kwalathuma usana Tethile lolithetha impilo evangeli ikomoya nisekhona bazalwane kubekho izinto ozisekelayo so that uthi lokho uyashumayela lethi ishumayela eziwe uzile haleluya yaphela bengafuna ushumayela cha dihluthwa zigift zikamoya sidonsa nzima bazalwane kwi-gift zikamoya bekusuppose ba mawubuye embhabhatizweni now ugcwaliswa amandla omongcwele you need to find out into uThixo akunikeza yona nisekhona bazalwane namhlanje ngizoxelela nje ukuthi uThixo ikhona into ezawutshona athani nizoyazi kodwa kukhona uThixo akwenzayo nisekhona bazalwane anizoshumayela thitheke dinikezwe ixesha amen lokugqibela encourage nje abantu abatsha that ukuthi let us pray nam ndive ndakhathala zange ndabanje tata abantu abandazi uba ndazivutha zange ndabanje ndibe fed up ngolhlobo la ngosekudala njumela be-African Nkosini ikhona zange ndabanje spiritual mna bengenalo ixesha lokuhlala nje ngikwe-TV kuba kuthiwa nayo imaterial ngimnisa open epha kuyashunyelwa ndiyahlabelela bengekho nje uvuba udala even spiritual kulula bazalwane uaffecteka zizinto xa umoya wakho nje so yangabantu abatsha weekends singaphakamisa izinga ndiyatsho napha kubota lomfundisi ndiyabona uba nenza kodwa kushiya ndiyahamba nokushiya khona umfula ngizimomfula ndalishiya banenza kanjena nisekhona bazalwane so that you encourage them also because of udibana nabantu abawikha ababethwa zinto zabo ufumanise into yobana ufuna ulunga naye nisekhona bazalwane haleluya ngoba le ndlela and especially nabantu abasele bewile abantu amen so usikhole edala liwile amen so now you need to ukuba laa ngqondo yakho uyiqoqe amamele le nto ithethayo kodwa kuthiwa ngixelela ngeepasti zakhe ngeento zalapha enkonzweni ezenzekileyo ukuba udila nale ngqondo ngokuba une-bad history yenkonzo we have to delete that information uzofaka izwi kathini so you are counseling siyasebenza bazalwane yeke nje uba silapha siyasebenza bazalwane kukhona abantwana abangekezi tata abanye abasekhayelitsha abanye ngabasesamora bayabazi nemali ayikho amen so bebesabuza uba nabo balapha amen ebabhubhululezi emaqaleni haleluya belila babazothemba belila pha ndinaye igroup tata endisayilangazela uThixo nayo bangafikelela ndinomonda apha kubo haleluya so now you abantu abatsha you need to carry the power in your mindset
nibe ready bantu abatsha to deliver the good news. And abantu bamamela ngendlela obeka ngayo. Abamameli ngoba ulibeka ushumayela. Bavindlela. Sometimes yes you can read the right message but ungabi nandlela oyibeka oyifaka. Which job is very important. That's a girls about. If you can ndinhlungu utata athathe ivangeli kumele kuphume ingalento siyaphushwa singabatsha bese kuziba abasha ngomgqibelo bagcwale open air why ngomgqibelo umuntu omthaka kaphuli open air kumisa kuyashunyelwa kuyale yabona basibanga kanana si half le liqale liwali ngathi isabona siyodwa le. Hallelujah. So ithetha ukuthi izibabalo zethu zo masihambe zolanda igift izigift zethu masiyolanda imiphefumulo kaThixo. Didiniwe noshumayela apha African gospel. I-message yami yes I can preach but ndiyeva kungaphakathi le i-message ethi suppose bandishumayela kuni suppose bandishumayela kumuntu ongazi kwanto ngezwi kaThixo. Cela sikhulunyana Jesus. Pakani siwe ezulini